Ya, talo fatu whaafelo ia tui lau sila mai mo mai mlau whaafonga foi sa mo ni ta fo wa whang mai foi le tua le soifua mo le ola mo te whaapopo mo ni ia so ile feito ina aso le soifua mo le ola te foi nei po kalama ia ole Emperor for Christ ia i te tonu o Wellington nei le tae ao le sumafua le so lua sumal valu o kuso iai whaaftai ma le ana le tua ma te whaafeilo ai whaatalo whatu i leita e fau e manatu ia le ata ia lalo ale to songa e popo e ai nei ina umalo ai nei ia ai le vatu kuia lau whaafonga angoa tulanga whaalupe lupeina e manatu lau le ta manatu ia o le a whaafeilo senga ta ma whaafeilo ia tu sunga i por ta i nei o nanga ma te whaatalo i le tuafa ma atolo Yesu Kristo Nazareta ia fata lo falava ia fa feito ia io na vengo fa per foi io mai ia ma fa per foi ma futa mai le nei au nanga fa fi ma au le nei ta fo ma lo o fai go foi manga fai pe nei foi ia le upo le tua ma sauninga pe o nei la sona nafi ta pena penanga vi ia le tua le tu ta penanga ma wala se nganga e faolina ina ya mai se fo le alu lan tala le lei le langi ya wale ta pena ino ta to mo le malo le o le fa felu i pa anga masani o le nei fo i o nanga ya fa ta lo fa tu ya lavo e ma wa mai le nei o nanga ya man nei fo i por kalama e pe ne fa o nga mai se mai mo mai le temi ya fa felu o le su ba fu so le Nazareta so se tafa o le lalolangi o e maua mai ai fo i maua ia mai se fo i so se au nanga lava i lunga le Kingdom Channel i lau silmai mai le upo le atua ia anga le leile atua whaami atu i atu oe e mai se fo i ia o platform taitasi ia e mai se o lau tu o nanga vi ia le atua whaami atu le atua e mai se fo i le CEO nei o nanga le sunga ia Mike Peretta ma le wharetu ia Sarah ma pa i o le Kalesia whaafengo ia tu lau sunga le whaafengai ka malo mo ngā nang whai ia oro whaalei e pe fo ia whaasala lau mai mai se o pe au ngā lungaru le ia le anga ia tu le upuro ma ia mai ia o sama ngalo le atua i le nei le rolangi o lo tātu i tua ia whaafengo e fo i le sunga ia fiu sai pele ma le wharetu ia ana ma le fo i pe nei fo tātu ngā luenga whaatasi tātu ngā lunanga ia whaatalo whatu i lau sunga le whawhengai ka mara wharetua ma le au nanga le nā fwoi o au no pia i kare i ia le atua whamia le atua le whengai ka le whaare fwoi sunga ia lana maono ia pe fwoi o na mātu whatana fwoi tua le lololangi ia i Brisbane, Australia whawhengai whaatalo whatu i lau sunga le whawhengai ngatulangi ia le atua e ngata fo ne maua fo i tala lo fa fonga mai fo mi mai mo mai ni sio ainga ya o lo maua mai nei o nanga ai mai sio na ya o ma sani e fa felo i nei por kala mai ma o mo sunga e o nei o Yesu Kristo ma lo fa te ma comments ma o fo ma ana ma le lo tele i lo fa ma lo si mai sa komeni ya e fa ma ia mai fo nei o nanga lo fa na o nai ya fa felo i fo kali dia ma ua puna no mangalu ai pe tone i le selio sa pe o nai le sunga i le tai nei laro tai inga ma falmulunga sunga ya oka mayava ya ma fo i le ma tone felo ya tu di pa io le kalesia io ne se ya tua fastai malo mo la tu talo mai se fo io la tu tapoinga o manuia ma ngona i pe fo i ma fanda le tu e so stem ele nga le tanga malu na ma tua malolo pensione malolo so nga ya fele fo ti ya fele ya ma ya bi ele tu ai a tapo inga ma le dua ya lo fa pe lava o manuia ma ngona i fa ma mai o ia fo ma lo si fa le nga o lo nga lu be fe pe nga lu nga
ia wale malo le tua whawhelo ia tu ua matua le leita hao. Renga foi, ia le kalisia i Stokesfeld o nai ma punoa ia i le sunga ia ruga ia ai ia manuia le whawhtai lau tu whawhonga mai me se lau lua tāpua inga me se lau lua talo ia me se fol pa ia le matu e kale na tu langa white ia le ngata fo to ina malo malo ia le whamaruina whawhtai a whaua mai nei au nanga ia ko me whamu lorua pata ia me se fol nei au nanga o e fo i malosi whamanuia le atua le tāpua inga ia o le maa whawhairoa ia tu le leita ao ia le atua ia no ta lo fai lo sunga le fai a o me le tai au la wa tato e fai lo ai fo ila fata ma le avatuli ma tai fa ma lo longa le tua i lo fu au lale dai la fata o le fala ia tio to ia fa le fa anga le tunu ia e pei fo yo nei ale lo to ai me fatu nga lenga le tua lale e tai lava ia fa ma lo longa le tu pe lava na le lima o mai tai au ia me yo ia so ato tua i lo so i fu ai na mo na ta lava ia tatu to tuli pese yo lava na vala mo tatu matai ma nei le si le vole va pe ia na o mai ale o ro fa ia tua le ngata po le ia o le si fo yo lo fe ngai ma fa no anga ni dei ta po italingo ia ile ta la male nai au tu e tu le soi fu le ola ia o ainga o ta mama tina o ala mafana le misi o tatu unga foi le la lolangi le nei o tatu baba ia ki ai ia o tatu mapusanga amal tatu ai ia langi le to lava e pe o le upu ia e o le falu penga o te mana mia ula le langi o te ala ki ai ia fa pe mai lo matai tu mai fai to ai su fa pe mai le au na le fa le mai ele ai ani fa pe ai o fionga ma pu a fio mai lo fionga tu mai lo ia le ina fa ia fa penga ula le ta tonu le langi lo fa tai mai mo tatou ia le au na le mai fa maoni fa le mai ile fia o lo li fa ma van fanatu le nganga pa io le atua i ainga te tasi o a fel malanga mani mo le oti fa ma nanga le nganga pa ia te tonu foi e sa ilana fa ia lunga le maunga am ia no ma ina ina dai se fa no ia la me la o mai fa ma fa nanga pa le fa no ta ua le au tatu ni tatu to le tatu o tau o fango ti na umala lo tatu lo langi le tu ni ta fo ya orso fu maro langi le alo ya pero ya ile ni au nangale Global Kingdom TV channel ile por Kalambe ya le malum cha fa le nganga ya le ala tai na tato se stalo ya o tato fai me fa solo ai le tu sa mo le tato nanga me ala mai langi le mamalu tua fa ai ali e fo ile mani monimo nga anga wenga mamana tala mai ai ma fa iloa ia te matou le li o lo soi fua o o matou tua mai ana nafi o le so yo ati fa amen o lo foi le soi fua le li u fa pena na matou mawai le ta e fo ia le fa tau nuina foi o matou tiu te fai tau lo malo ia Olivi inga e fa foi lava matou maule ia te oi unga pa ia ila fa ua te ma unga wen tayao sili ai lau fa unga fa longo lau fa nau yo amle mana lau upu nga pa ia e toi fango toi fa mana toi pe ia te matou o matou tiute ele va fe na ia mo fili ia matou bala au le ia lo fangia fo nga ngalo pe au le ia ele ia ina ia fa penata ma fa pa ye ina fa maina au matou au nai mo o e malo matou le bala au fa mi la o ne mai mo le insinia ino ne por Kalambe ya ma walunga so vi inga le o nanga au mau au fa mi anga ona o Yesu amen ya di ele tu le tai au
Fai fōn fai loa fia monga pea ole ea ia ile nei tai au stoa ma tai au manino mai a tele tu tai foi lo so tala ia au fa popo oi tu waso fai te wana ia tu ia langa le tu mau na sa au fa fai loa ia tu sunga le ria au ia ele misian malanga le maliu na tala ia am ia fa non ia wai fa ma fa na ina tau o le tātou tu whaitau te tono o nā welu o le tātou lo tātou sāwali balia mo ne mea o mai le polu ia e whaisi te lea o le tātou me tāu ia ono le o tele o ingoa amen alela a mai ana o le whai ungon me tāu pu ia i le tolu wha ia se o le tolu e vai fai ma tātou tusi fai tau ai fia wha o ngā ina le laf le tāu pu atoa ia tātou ki whai le tātou ma lau wha ia la tui nātou ma le wha alualo sunga le lia o ia so alo ia nā te whonga ina le tātou tusi fai tau tolu wha ia so wha le mole lava so alo ia whawhonga mai ar whaitauina le upo le atua i nei tai au. Nā whai fwoi ai mātou le wili whaitaulanga sa le vi ma le nuu langa i tanga o whawhie e au mai ai i le whale o le tātua. I a inga o tātou tamā i aso wa tōwhia i le anga ma le tausanga e mu ai i le whai wa lo tātou tua pei ona sia i le tūla whono. E au mai fwoi le whapolopolo o le tātou lau i le ele, ma le whapolopolo fua uma o la au uma i lea tausanga, ma lea tausanga i le whale o Iowa. O unu matua fwoi o tātou atalii, ma tātou manu pei ona tūsia i le tūla whono, o le mua i whanau a tātou povi, ma tātou mamoe, a tātou povi ma tātou mamoe e ai i le whale o lo tātou atua i whaitaulanga o lo au aunga i le whale o lo tātou atua. Ia tātou au mai fwoi le whaapolopolo o tātou palu ngā whalau na ia tātou ngā tātou taulanga ma fua o waina ma suau i whaitaulanga i poto le whale o lo tātou atua ma me fua o lo tātou lau i le ele i sālebi. Ia ia te ila tau o sālebi lava o mea e se furua i ai uma tātou te ngāluru e ai. E ia i whai ulanga o le whanau ngā aaron i si a tali sāle o mea se furua i mea mai fwoi sālebi e se mea i le whale o le tātou atua i po o le loa awa e au mai naunga e ruma le whanau ngā levi o tau saito o le waina masuau i potu e iai mea ale malu malu ma fai taulanga o e au auna ma leo leo i fai toa ma e ua pepese tātou te tu ua lava le fale o lo tātou te le tu ua lava le fale o lo tātou atua. Ia whamunia mai lea tua e tusa ma le whaitawina o nā fionga ia tō mau pēr ia te ia le vi inga e whaamavau. O le tātou malu tai au, whaaleanganga le nei tai au, ia e whaapui o si ngā whiangainga. O fwoi sa mua o le tātou le o le whaafoina le vaenga lona tolu o le whainga malanga. Ia e tusa ma le polkalamia le atua, ia i le tupu o tāriu, ia e toi fo ia i le ainga o Utah ma le ainga o Pena. Ia mai le fitsful tau sanga ta fea o lea la ua i au ele o Israel ia le no amen le tātou mata atu la i le matau i se fulu i o ingoa o e ua faa mau faa ilonga ina o le fea ma le winga o le tau mau i le tuspa ia
isa ra o le fale ale atua. Amen. Tato mata fo I mai tu nese se yo mai li fengai. Fa ta mai ai me o finga. Ni se o ngai fengai. E fo I ngana tu fengai. Le tele tu nunga tu ia tele no mai yo fengai. O le toyo singa leo se fengai ngai ina maua ai tu ngata le pale ali o wenga ina ia toe fa foisia le la ma fana pale mai le anga. Amen. O nisi la o gawa o nga na le fitu o na tu fa tasi I le fengai nga I tena ma le fengai nga atamu ma fengai tena o na ile I fale le ansala. Al fengai nga atamu eva ina o pa u tangata tu fantasi le ole lua nga e o mai le ngai oa le tala ia o so ma apiro amo na so mai lole ma le fengai nga ma mose. Amen. O ila ya mose ma le fengai nga I la wele ele por ta o le fengai nga la wele ele por le fengai tu fantasi fo ila inicia onga. Amen. Umalo noa so ma Palestina po le lau ele ia le so la tabita fengai le atua le fengai tuai. Ai o mai na watstala mai tu sia fai evangelia. Ia ole amaliu Yesu ai o sia ilo ngai lungo al man o lungo le afia o pito lunga le fengai nga fou. Le ala ia tātou le bai tau le nei. Wa le fengai nga fou le na ta pena Yesu ma le aingo Yuta ma le aingo Jerusalem mai pe o le tala mai olto sia Nehemia. Ita ina I tātou I fengai baba. Le ala le fa wau fengai fou le ia. Le ngai li I tātou ina ia tātou fali le fengai ngai fa baba. Po le I le whaamau. Amen. O mea nei o whengai ngai tawana o le wiping o whengai o le te o singa ngai pao ni e tolua ia po le tolu siria. Amen. I whengai ngala ale atua pe o na tala mai el tuspa ia tupu tau le whengai ngā. Ia e tolu ni ona vaenga te telea mua o upo le whengainga. O upo la le whengainga. O le matafa yo ile ale tama. O le o Yehova le tama. Ia e upo whengainga. Ia fo mai upo whengainga. Vaenga lo na lua. O mea le o le wina ma le tu. E tataua se tu po se lau pepa e tu iai upu ia pe tu sia pe whaamawina ai ia upu nei o le whengainga. Ai mata fo I le tuspa ia o upu ma Yehova. O ngā ina au na ia po tātou te whongai na mai ma whaailo mai upo whengainga. Amen. Sa mata mai ale tusi aina o upo whengainga ni mea tau ole. Tusi tā ai. Wa ila o tusi tā ai. Sa tau na mapu ia matusi ina ia o le bauli ni. Amen. Le foila wa tusia ia le tuspa ia mawha li wina le wha Samoa. Le ngata pena le lei ia le tusi o lau pepa o le tusi. Amen. Mai lesi wha ai lesi wha ba. Tu iai upore o le whengainga. Ina ia wha ma wina le lei. Amen. A wala oe mau. Le ngota tau o te ngata ngalo mea. Amen. Sa a wa tusi upo le whengainga. Amen. O le ata la lea po le ngaluenga whai lea a Yesu Keriso le alo e mata fo I la
tangata o su. Amen. Ia e pi whaatusa I le havita o le la au. E le ai ma whai ai pa. Ia pa o le tusi tā ai mai le whenga inga tuai. Ina ia wha mauina upu e tusa ma whenga inga. Amen. Na tā pena I le atua ni whenga inga. Awa so la ba lata ngata na ia whausia ina I lona whaatusa. Amen. Ona tulo leo ia I o le mea ta o le wha mau whailonga. O le sio, o le saimi. Matau lia tō mata I mea nei o si ngā whengai ngai whaipoipong. E a mai upu o lo tu sia le lei upu I to tonu o le pepa. Amen. O ngā saingi lea o le whai te au, ia saingi ia ungali tama maliteini. O na watoa avelo le o le malo e sio mai ai mafi I ai le saingi le sio le malo. O le wha mau whailonga le malo. E official le lei ai ua whaai poipo. Amen. Whapea ngā umana whiangainga. Amen. O le pito la aula lea lea nganga pa ia. O ia e wha mau whailonga ina. O se whiangainga. A tātou mata fo I la whiangainga nei e iwa. Ia balu ia whiangainga. E au noa whiangainga se mani upu o le whiangainga. Ma se mea ua wha mauina pe tusi ai le whiangainga. Ai mai se fo o le wha mau whailonga ina. O lea whiangainga ma lea whiangainga. Amen. O le atua na tāpena ina mea nei o whiangainga e pe o ne tala I le tusi pa ia. O lona fina ngalo fo I lea. E whae poipo le tama ma le teine. Langa o lona fina ngalo si ngā whiangainga. Dea tangata e tō lua e a vino e tas. O le nau ta inga fo I lea po I ka le sia I pisos o tusi po tala I tala nei. Ina ia, o le tau mawhainga le atua e tū whaatasi le tai ma le tangata e leni I tonu o le ka le sia. Ina ia avea matino e tasi o le osa whenga. Amen. So o le atua la lea te au na iai ma tātou au na iai. O le atua na te tāpena ina whengainga. O le atua na te whaamautuina whengainga. E le ngata foi lea, o le atua foi. O le atua na te whaamau whailonga ina whengainga. Ma tausia whengainga. E le misi a lea I ana whengainga ma le tangata soifua. Ona ea, e mana o mia o e maa. I ana por kalame maana fuanga. Ina iei le aso e te toi fo I atuai. Ua mafuta maia. Amen. O tātou ia ai lungo lao ai whaletino le nei taia. Banga ia fo I le lao ai na e mata lea. O le atan whengainga. O le tamā, o le tina, ma le whanau. Amen. Matu fo I tātou o mātua, whaasolo mai tātou whanau. Lātou ai. Lātou mata lea, o le tamā, o le tina, o le whanau. E atou mata foi so alo nei mai tau. Tau mawhai mai foi lea o le Amen. Ina ia. O le whina ngalo o le atua, o le tama ma le teine I atu whaatsia le whaipoiponga. Ai sau tātani, sui. E mana o e satani, o le tama I le tama, o le teine I le teine. O le porkalame le na, o le porkalame le fili al satani. E na ia, awana I whaatau na whaamanianga I le whengainga mainga. Anga o whengainga mai e whanga le whengainga. Amen. O whaamanianga ia ola, whana ia uola le. Amen. Ele lo tala noa. Tala le potata mai. Male mala mai fo ina mai I le tangata soifu. Awa singa. Paila ona fana le tama teine le teine.
le ai o po kalame nga o po kalame al ti apolo po satan ina ia ifu ina fa nyanga ale ya nga ala to matali ni so pa o le la to yosi I de nga atangata elu lenga to foi mai lenga te o la to tiu te fai mo le la to ba male atua amen ia pe isa fa so alo tanto fa solo to lele tanto por kalame o tanto tus feitau mo lo fa alo ali até me leva no mas tengo fila te talaina tam tau puni tai o fo lale o manino fo eu fala ele fala no o mal fa fo anga fo eu tanto tu no ia fo ale fa fa ma me da vai na uma io fenga tanto mano ele tu hida tate le uta o ile fa ile structure inga o inga uma mai vaenga mainga ma le tu ainga ma le tu ainga poto ni fa mo tanga tonu o pela na esa no la I tulanga ole o le fenga I te tonu o le tua ma Israel ia mio ia ngi ona ia ese ma le fenga le fenga langa o le mele tua le fenga le fo wa sa no nga le no fia o ia le wa sa no I tulanga o mata ita ma ile fili tulanga wa pa wala mele ko na sa no la le na te talete ina le mele ta mo fa na te talete ina ma fa ma le fenga langa ai o fenga wa inga ai o le fenga ai le tua le ma fa ia pe o le tala masan le ma fa ia na e sei de tu fenga na fenga o le tua na fa ia le langi ma le langi eu tua ma mo tua le tua irana eu fenga inga tangata uma male so to su e pi fa mo a fenga inga le tua e ma fai le ma fai la se o tu lava ile tau unga me uma matatu tini fa tini le tatu tamo tenga tatu wa ile fenga inga no sia maia ma nia pena sa no fa ma nia fenga inga ne tatu o sia mai Yesu fel fenga inga le ai pe na sa no o fenga inga fa mo tu ale nga pa ile tal ba nga tatu ile maso so fo fenga inga e we ba ma di tina e pe ona sa no le mana ia fa no tu a me fa fo anga mai sa mo wale ai si te mi wo so fa ia le ti apolo a inga mo te mi nei ile va o le ngari wa matua matau tia lava tatu baba ai ile ti ole fili le ile vidi ti nga i oso ia wa uma le vai nga oso mai le vai nga oso mai al tele pengo ai e matau tia le mele tatu ke vai ai paula val me tatu fa no fa mai tatu fa moi ha ile tu e me uma ma tatu tu ma tatu wa ole e fa mausalina i tatu fa tu o tatu fa tu ma tatu va ia tu ile fenga ina I fa mausali ina sona sauna e ile sio fa maunia moni maulan mena e o foi lana e tatu fa tini tam ma tatu tau watu fa mo nga ma tino te sinonga o lai fa maunia le maula le fa mau fa donga le wa uma fa mau fa donga ta ua ile vale o ita ua ma tali fa o Yesu Cristo e pe la usa sa tu bi ele mo tufa mon tanto fenga tanto la lenga no tanto fenga ma Yesu ole tu ele mfai ole tanto fale fu ai tonu ole ai ole tu sei ba tanto osil tanto fenga ma ron tanto li mo tanto faola tanto mata tiu tanto no le nei vai tau ia peila ona e o tele ai na malepe la me wala inga tele tina o le ai no sul ile vai tau ye wala malepe fe ngaina tau mafai mai le fili malana pitola au amen ina ia talepe fe ngaina
Atatou mata foi tala tuspa ia famai o mafuanga le tu ua ele tane ona matua. Amen. Ai mafuta tu ilana. Whengainga o le whengainga le tama mo na matu. Ai toi fou le si whengainga mo ia malona ma pole ava. Amen. O lona amai stone no le whengainga. Amen. Fai fo la ubangai alungo le lao ai le leita i bi ia o lana por kalame le Samoa. Amen. Ina ia leangana a mata maile le ainga a mata maile fawino le lalangi. Ia ino le ainga. Famani yanga le fina ngalo fo ile o le atua. E o ia i tatou. Tatou te o e whaatasi mo le tatou atua. Amen. O le tatou wosi ngā whengainga lea. Na tāpena ina ai e le atua lo na alo. E sau ina ia. Toi whaale leia le whengainga lea na talepe ai oi. Ina ua. Ulu whale le angasala i tonu i e tena. Amen. Ai mata la Samoa. Wale fiatali le fesili. La mo wale inga tele na oti na. O whanau i ole ai o solfainga. O na ua malepe whengainga. Amen. Ua motu sia whengainga. Ile maa losi al ti Apollo maa na au. Ma le mingoi mai tonu o lea whengainga, ma lea whengainga. Tonu o tātou ainga. O le tama ma le teine. O ua ma whanau. Amen. Ua tau solu e fia maua se maa pusaise. Amen. Ona ua ka losi mingoi mai le fili mana au. Ia ngā ua tātou sia. Ia o nisi whai mā losi ona ua o atu le aisa i Samoa. Le niusa na pō i nei i au se i le TV tasi ana pō. E le niusa si ila. Whai le aisa i tono Samoa. Le la ua tala noa ia ile fai news ang po interview paano anga la le wa ave lang news ila e o tur ingolan wo fa ilo tu ai talo Samo. Amen. Ona wa ole la wa wo itulis wale sefele o Samo o ngo ole wa tele le ya mali wa. Amen. Ai o le tatalo i le atua, ina ia whapena na sosoani tai. Sosoani o tātou tangata, i lea ainga, ma lea ainga, o lea whainga nuu, ma lea whainga nuu. Inga ia tāo fia le ngā luenga te Apollo le mingoi mai. Inga ia le pe tātoua, whengai ngā si o tātou atunu. Nā Samoa ama Israel, e osi whengai ngā ma le atua o Israel. Amen. Ai pela na taba ai ia fa wai o e to fa wai te I mai o singa whengai ngai tonu o lou lava ai. Amen. Tu ia le atua wa tātou te leo baba ia tu le atua asoa. Ale tātou vatapu ia ma leo tātou teito lua na ia tātou whanau. Amen. O whea o singa whengai. O mea tātou te fia iai mamana o i pōwhai o tātou tautonga o mātua o nei a tātou whanau. Amen. Ai awe ia lale mta upule nei tai au se o tātou mātu iai. Amen. Tātou mta o i tai au. Ngata o le whengai ngai te mātai le whai upo moi o le whai upo e lipa. Ngai lisi mai ai, tangata o le whengai ngai. Langa iei te tauna iei ni tangata e osia le whengainga. Awa ale eilani tanga. Alona ai le ta ua le whengainga. Te ona uta ua le upo le winga le upo whengainga. O le osia ia po le mali lienga. Mali lienga po skong kalate I le ba ngata lua. Isili ia e ngata manu I le whai upo moe o le whai upo e lufo fitu. O lo lisi mai ei ta ngata o le whengainga.
Ale la te tala mai ai. Ile tama o Nehemia. Matau lia fo ia le tofia i ole o i ole tai. A o ia fo i ole kōpana. Mana tua fo. O le winga o le upu o le ma. Amen. O ia se tangata e wha mawhana i tonu o le whenga. O whenga. Amen. O vele ta mai fai ma fa ma fananga i le lua whenga ma le tina ma le whanau. O vele tina e fai ma tua o le tua fa ma fana i to tongo o le whenga ma le whenga. O vele nau e fai ma tua fa ma fana to tono o si ngā whenga i to tono o ai. Amen. A fai ele ai longo wingala ele o le atua fa ma fana. Ai ese la le atua le fa fai el fa so esa i tono le whenga ma le whenga. Amen. Na mata le aso il fai mo o fai o isi tangata o whenga o fai tauranga. Amen. O fai tauranga. Wainga ka ma o ya blanco le fenga. Amen. O matua o ila to o faita blanga i tono tanto fenga ngai tono tanto angol fenga ngai ale atua mono le o to o sia o no le o to e foi mai le fitu tai o i Papolonia ma me tai. Amen. O le whablanga, o a ua whaita blanga, i to tonu o whea ngai to tonu o tātou ai. O le vaenga iwa, o le whai upo iwa, o le whai upo suma le tonu. Sāi. E whaita blanga, o lo tala noa i a te o sia le taulanga. Amen. O i lātou te whabo me o taulanga, mo osi taulanga. O le au salevi, o i lātou te lango sua i lau whai taulanga. A wao lātou tiu te tau wosi taulanga. Amen. Ia mga luenga i tongo le whale whitawha. Amen. O e fo i la, e le ngata o e o sia taulanga le luoto, i le tātou wosi ngā whenga inga tama. Amen. Ai a whai o le teimi te tau no si e le whenga inga ala e evan tama. Amen. Ia apo la fo ye Valentina. Hallelujah. Po le mea fo ua malosi po me o le pinko male. So e ngā se le. Wa ngalo ai le tiu te whai le whai tauranga. Te tonu o lona ai. O so ani po i se whai tauranga. O sa le di. Te ngā lue fantasi ma lau whai tauranga. A wā whai ngā tauranga. Ia la wo se le whenga inga. O tangata o le whengainga. Mua o tangata o whaitaulanga, o le au sālevi, e toi tū lai mai, lenga e whitu se fulu te usanga, o lo i Papolonia, po me pere wanga tau lātoua, le lātou whaiva mo le lātou bai, mo me o whainga o taulanga, lenga e le sanu malu ula sāiai, e o siai le taulanga, a le ala o mai, le ua umai se le malu manisina mo ua. So o atu ai mai o sua. O i ma e Sarah o i taulanga. Amen. Di. Hallelujah. Lona o le whai upa sura, le whai upa fit. O ali o le no. O ali o le. Amen. So no o tātou ai ngai po tātou no o isamo e au noa mali i o ni no. A whapte i maile le ngā patia tonu folau o tātou whengainga. E le ngate e tātou ainga, to tonu o whai ngā no a lo whapea tonu o le kālesia. Amen. Ia pensa whapopo so alo. Mai fai upule mo mua fai upelu for fitu. Ia le tu. O tanga whengai ma leo tato iai vai mo mua. E te le vanga le wa, le wa o vanga le au tale wa pi. O le e mana ia sa nga
Malau mana wa. Pita tu vai. I tulanga le fa senga ai. Mal fa mau fa ngai no o le nu o tangata o ena ta fe. Ma taulia o to mai ile le ngata pona sa mu tono. O le ata I tono le kalesia. O le ata o le vai nu. Tono nu. E ta oto mai ta oto nga atoa lea. E manino mai li fa so longa le lei. Le structure le lei o mea le atua. A fa pe e fa no o tulanga I tono se nu po se ai gol manui ai. Fo na na te tau tona I tau no la le. Lenga e te tono le ai a mata I tonu I. A mata I tonu I lenga. A faia a mautu fa ma popo le fe nga le to. Mama ta na to anga fe nga. Le tu e watu I sauninga. E watu tonu mea nu. E ta oto manata o tonga le leilea. Ona ya. O lai le lei mai ta o tonga mai o I tono la inga male amatanga mai o ainga. Ile ta maa male tina. Male whanau. I tūlanga o vaenga o mai oso le tangata I lana vaenga. Ona wha tūlanga. E tua I sauno I vaenga. Mana I le male sauno nga wha maa munga. E pula le tau. E tau mua whanale. Lewa tele nei o tangata mwhata whea I o ānia. O lea tau a tonu ina. Ona toi wha maa sani le leitanga whea. I le tau na le mea na whaia. Ma whina me tua I mau le wha mau. Tau wha I ai whae ngai e whina ngaro le tua I whanau o sia kau lulu. E suma ma tau tafi e sei tu manga o mea sai aile I le laita ai le wo o mai tonu I te tonu o le o ainga manu mai kalisia o tauna mai ma fa mau tu le ye ma fa mau popo le ye ina ye toi fa pi ye tu ye le tulanga o le malusi anga mai tu e sauni ai le sauni tanga ta umalama mo le fina ngalo le tu mo le ngabe e pe fo le lo mania na tu langa le le sauni nei ina nga na yo masati tunu I tau o mai tau masati tunu I vanga le ina I fa mo tulanga e lema fai la no e se mai tangata nei e fe ngai nga la tonu e ngai mele po tu manga sa fe ngai manu e se manu usai ma fa ta fe ai e lema fai la ona lu e se le manna pito ra e tangata no le mai me sa masani ma mai I la tu le tua ma fe ngai nga no si mai la tu pe sa usa sana le una le malo aleluia le la banga mua na le o tangata o le fengai le tau la watu mai le fai upu le lua o le fai upu e lusu fit amen o tai banga mua le tai ai ne mia o wana le fengai so mai fai tanga so mai ai sa le vi o mai lo le I ali Kalo le ile fai upu le lofo balu fai upu le lofo wiba o isi o tangata o le whengainga ia awane I misi o le whenga I te tonu o le whengainga awa foina I misi o e manuianga o le whengainga amen awa e no nga mana ona lianga ele foi se whengainga maniona tuunga maona iainga nanga yei whengainga e yei tuunga yei ona iainga e yei foi whengainga pe ona uta ua le teimi ua le vao le atua ma le tangata e le ini tuunga e le ona iainga amen le lana tātou mai whai upo lufu iba tangata iona amen mua I la tau wa tutoi le amen lua o faita langa tolu o sale vi foi fa o leo lai to lima o e pepese ono o ne tini o le au o tangata o ngā wenga le au ne tini o ye o au mai ele e au mai fafie ma so vai e au I taimi o fai ngā langa le lai o ai le au aso vai e o le au fai fie e o le au vaenga tutu I fai stoa
e maua umanianga lenga o ila tangata o le whengainga. Amen. I le vale o Israel ia mo latou atua. Lona fitu o i latou na vapaina ngatu ese ai fono le atua mo latou ainga ma whanau. O i latou ia no mai le tawhianga. Ngatu ese. A lela wa umona whātu la whanoina. E a vea i latou matangata o Israel. La vea i le whengainga. Danga o le tangata o nu ese. E le iai o i tonu o le whengainga. Amen. E ese a fo le pito la au. E ui mai tangata o nu ese. I to tonu o le whengainga ma le atua. Ma fuanga le na fio mai ai Yesu Keriso. O i ngā tātou te ui ai. Tātou te o whaingang. Te ngainga ma le alo. Le talio Yesu Keriso e whai mali i ma whaola. O lo tātou wosi ngā whengainga. Tātou te ui le ai. I wha manuianga o le atu Israel. Tāle o mai. O e na vavai ese. I tangata o nuu. E a vea tula fono e a vea matangata o Israel. Umana whafono koin. E le ngata o lātou ainga. Mo lātou whanau. Ana whapesi le fia i le atua i le la vea. Oe o tangata o nu esi. O le ata tonua le tau moni mai. O oe ma o le tangata o nu esi. Ana whape whai mea whapito le atua. Wangalo oe. Mana ia oe le tangata o nu esi. E peiona mai ai. O tangata o whaatu la fonoina. O le ata fo i lea. O le osi ngā whenga oe a wala i talio Yesu Keriso. Ua whaatu la fonoina. Usia ai lo ngoa moa. I le tusi el moe. Tusi. E ulu fale ai. E ulu fale ai le ainga. O le o Israel. O tala ai o tangata o whengainga. E pei o noni moli atu. Ia mai whai upu le. O mua e o mai whai upu e. E luas funu maliba. Ala tātou mata i upu le whengainga. Newa tātou mata. Ia te wapai i fo ia oe. O ula vea I to tono le lisi o tangata o le whengai. O le mea le asili o na tāua. Ia oai ea au ma members o le whengainga. Ia mea au ma tangata anu o le whengainga. Amen. Lea ngaia, a le a vea I tā ua ma tangata o le whengainga. Tā tele maua la whaamonianga o le whengainga. Amen. Amen. Le la tātou mata I whai upuru e o tonu maneiba. O whengainga. Nanga I tauna iei ni upo le whengainga. E mata iei tangata le la I to tonu o le whengainga. O na whai leo le lātou whiriwhiringa. Tua e le whātau ana wina. Nanga o upo le whengainga. Ma whaafola whengainga. Ma wha manuianga o le whengai. A whai a tele talia ina. Rau lea whai talia. Ai a whai te talia ina. Ia vi ia lele. A soa. Mali, ia lele. Moni lau. I le whai upo la tonu se fulu o le whai upo sumari. E wha le leina o whengainga. Le la tātou mata mai. Ula o tūtunga. Tuunga mai e tu upo le whenga. Na te mau le whai upo tōsfu. Alo ese le whai poipo atu I tangata e le oni Israel moti. Langa I le la vea le tangata unu ese I to tonu o le whenga. I tu ainga le o Peniamina ainga leo. Alanga o leo mai ei matangata unu ese.
te umai wo ese ia kupito. Na ia foi tangata ai kupito. Mai ia i malanga lenga o mai. Le wali ilanga fa fenga taba. Amen. Ongola matu puoi ia kupito. Le la wo mai tu unga mai ia le fenga inga. E tu sama opor fenga. Pamaia alo ese i le whaai po atu i tangata i le on Israel woni manatua e o le whato au ese i oinu ese i Papolonia me taima Perisia ala foi na ia i tangata sai i tonu o no matau lia lenga ia le au whaso e sa lenga ia ele ngata fo o atu tangata sa no fo i le wafakasi lenga no foi stone o sama via na fa longo le waluman le tuai la wal kisera abe la amen le la wo mai ta moso se pinga e ye le lunga ye le tuai a ali tu sama o por fenga ona fa muia mai le tu ai atatou le sa babali e tu sama opol fena fa le fato a fo angol ma fu angale na ave fata fele no ona wa la to solia tu unga inga o le fenga na mai le atua ya mose la to te tau sia te tono la ele o kanana le sifio solito sapat amen. E fai atu fai tau, e fai atu langa osi Jerusalema, ai o fai lato fata fai tau langa i mea maulunga, la lola au, la wulaola, e tia i ai tu unga, na mafua i ona fia, lea la watoia natu i ainga mua, sangi e fai poi poatu tangata unu esi. Aisia, le ngai le la bea tangata unu ese i le whenga Israel. E iai le awala, e u iai le tangata unu ese. Ua lea, tātou maua wha. Ie peisa wha soso ana. Ia, nane whanono tu vanga lea. Oi, e pia ore. Ore mane ore. Me whale na whata e le tua e o mai tā whianga lea. Ore manake lau warunga i to i vai. Mai na ole tua e tafi ese vaenga e tafi ese whamama vaenga i e pipi i mai tangata nei no mai ona e pere e sau nourare lua o leo mai a matangata ai kupito o leo mai pei o le pisia e peia e tau mawhaiale a tua e whamama ese vaenga i e o mai lava i ta whea o le vaenga koe ta uho i le a tātou whaale ta whea whapea ma fama e fama mana ongole tua ina i fama mai le mea ama ale am ma le ngai e te foi e vai e cha mau tu de ngai le nga o le fe ngai ia le tua e patino ale fe ngai le tua tal dia fe ngai e le ma foi ni se mea fa le tu ma se a fai fe ngai o le fe ngai mama o le whenga inga e Hamilton. O le mana onga foi na le ma foi na tua ia va un matu apea. La le pia bitu ma ina ia fa mama ina pea. Fa mo le ta o mai tu sene mia. Tu lai mai foi ne mia ia na tofinga. Ma tu langa o fa senga ai foi te ulanga. Fa senga o i li o nu. Mai le finga. Te la una le na sta no i ma na le e maua mai tūlanga whai pulea ana i lufu walo. O le o te whawhtei le vai liu lea. O ma whai o le oso mai tātou i. O le te mata ma whalonga wila sona. O ma watu. So le whawhtei le lo whole atua. Whawhtei le awa noa mo tātou. O whapipi mai tātou i tonu le whenga le ina ia. So le se le anga le atua alo. Le atua me o tonu le atua e se le anga le e mafuku le ale o lana ngā wenga sa whai ma ana whenga inga ina i whapea ona mai uso Israelu
ina ia le mana yo me le mai ia wala to pipi ia tu ola ia o tuma tai ile vai liura ile tulanga le fa tau le mfa na mawai e le no le mfa un tato ia tonu fatasi ma nu o fe ngai ma nu filia ma le nu ua mautu ia le fenga le tua pe on fa mai na ila tato nu ese fa tai le tu mfa fa pipi mai le vine va il vine pe le tala tu spai ya ole sa uso so tu le ula be ele io patu alai a mai ula fonoina ale sengi fe ngai ale sengi fe ngai amen ya be o ma o Israel ele le vela o ya mali ai le va faila na ta o tātoua wala i tonu ai o le osi whengainga malona e le mawhai o na tātou ui ono o le tele o tātou ngā nuenga tele a tātou tupe tele ia tātou me whai bolona malu le ia Yesu i nao i tamai o le tina o whānaua ale whea septai. E le whapena ale whainga o le tātou whainga mālo. Amen. O e ua saunia ma tāpena ina lo tama. O i la tauna i tonu o le whea ngai mari. Na no fole le silo u tūtau matau. Ai ngofo le silo u tūtau anga vale. Ai le whape o komik. Ele fa pe wa ver tama le so nga e wi ya wala me amen ta to ma ya sa e fa pe ya Yesu e Maria ni le fa ainga ta to me o e fa pe nga u lo ngota nga lo ta malo sa fa ta u ele ya ta ula me na na sa no ula ma vanga ma nei te ia li amen ya nga fo i tu fango ya ta to mana tu yo se fango mo ta to monila ole fina nga lo yo le tu ile fa ya ainga fa ya ta fa ya au mai le tu ai ya amen pe o si te no vo le fa lo eu ainga la fa wa ia pe a fai la tu whengainga ne e o sia whengainga ma Yesu ia no mau tino le upule e tu fatasi ai ngai dola fa ia la ulea o ma la ulea te tonuma e fa va ainga te asa o ta tu ke u ye na tonura ele va pe fa va ma ta do le e o si whengainga ma le ta ai ale ainga mal pulo le ainga o Yesu Keriso e tato o si finga male alo le atua ele ma faila fa vai amen a tato feilo ai foi lai amen o te loa oi mali e foi dala mai le melenga feilo ai Yesu ma Mose ma Elia i lo mo fili waina o le banga mali li Mose le banga mali li malise mamaliwe lia anga pio maya ma ilole le ya efoia de petelo ma mayone ye markia mo Jacob ya Mose le lu tu mai ya Elia la yo maya la yo chile amen fatu ina maya ya to itino fale mo tanto folinga nei le fonga tu mai a Yesu le ia mo to lenga maliu les frili e tu la va pe le sa o imita lenga maliu ia tanu mi a Yesu to tu la imaya ona folinga amen so ele menga o te lo le ya inga fosi o tonga so alu ya manino le Pangingo ele ni le moni la ele
ai le fa mai Yesu ai le ni fa ya ba an ele fa ya ni fa nga ya ba lu mo le la ngole fa si o ai la ko fikule angale aba ni ka mai ka ile mai Yesu ele te fa ni ba pe o angel ai pe o ka ku ngi angel le ai le tu langa le o angelu ele ngi angelu tamaita ele foi ni ai ngelu ali pe ngata ile la rangi nei lo ta lo fa sha ba io to alu se ta mas yo atala su langi ke ba to la wa ba e fa te pa ele tua lo fa awole ngon na po na le ale ma ye le yo to lo ngata na ele to fa le le tu e foi le que pefia lo le io le leona o le faito wa de ese le fe felita aleluya kala me le so fa na tu ole o le na le ngata ua tele le tato wosi fe ngainga male halo le tu o Yesu Keriso e mo fai ai ona lua feilua yo le ale o le tate o le fa ma to le tu mai si tina ta mai ti o ile afiso ma tau lale o to yeino talangona alofa talo fai ai le taimi lu tu ai tu papena ila sunga fai au amen ta ye ya o tel tonu a fai nga lo Yesu ke minga ko mata mo nga lo fai ya toma no mana onga ngai lo le am sila fia Yesu le mana onga o fo ya o toma ai yo ang le la Yesu ia o lo ile tua lo na fina ngalo i no mio feelings mo langona ala aya tamu ma eba ai le iu fale la lo tamu ma lo ai pawanga wanga sala o le fafinga nga au mai tua ilo kuwa ilo inga ua o palasi o le tino fale tino walu ese fale nga ai sala fai me ai so o fato te tato mata lelei ile mafena o tena ai le anga sala o le mafutanga tonu wale le ma le si fengai langa fo nga malete o tena ai tena wa fale palasi maya ka tie lungol ele al mafu angale ngabiti elita mai o le la wele ele lusa o le fanta mo ye il fale o yova peteli ne yolo ye il fale o yova o le iloa amen e ko mai ile ko mai tu sia yoane tala nga fayana Daniel ya kamo patol mai yo amen to te baba ai ile alo le tua mai fo le atefa angelu le amen olea ore koe au mai ngai tua ole au male alo le tua e feso so ani ia atabu ma ema ile la ole tu mai tu mole fa Pasi mai le atamu ma eva ia atamu le sisi ke polpa ole apefa pale atamu ia noa boma bomo noa mai le no le ase fa pasi mai le atamu ia se
so aper amo ya mose la fe e le fai ale te wan le alo le tua ile fe ngai ngatuai ele ili utino tangata le pasi mai le noa ile ulu fale I totonu o le lau ele kanana e te ua o le whengainga o le lau ele. Pasi mai le ia tāwita e ka pungi no mo le whengainga fōu. O I whengainga tuai. Ale aile o whengainga nei. La whamai. La ngata ma. Malai. Le te whengainga. O stoi sepa yo si meona maritina ya ana estoy in el de gamo saka amen deve ser ia mole lo matua sa puna kinyo el sepeta le winga e tuoto nanga ya ala tu fio melo ole fa wow ngai ngala le ta to te ya te milan amen ta uma fai ale tua ta la yeso tama ai no tanga tamoa te ulatu le loe fai lo fina se koe ka penga le fia ngai ngalea amen ina ia tas ila to e te ona tasio da amen ina ia to e taita ina mai le tangata ia te oe ma hallelujah ta to mai le fai upule tolu e to mai ia I tu unga por femena lona lua alo e faina sapatia a Israel. La forma fu angale inga fa ta fer. A fu le fa mai le tua inicio peptanga. O sapati wo le fia sapati. Tanga wo kele ko fa longa ta. To to mai I fai ta ranga o le ali. O le no ta o inga tua au sa da manatui ele fai langa o leva na to o fits for to sana for tu hallelujah alela to la ele mai Jerusalem le fa mai le tua o Jerusalem o le no o ta do suafa ila e fa tau muina fa so mamadu o le sapati a leva mai e o le sapati o I o le ali o le sapati a le nga mai ina ia to e fa luina a le o le soli o le sapati o le vaenga lana lona lu tu unga ma upo ngale ese mai fai po atu I tangata no ese mana tua ia fa mamaluina ia le aso sapati te foi la maua tato sange yo ta ele amen worko ke pisa o awol tep but ya ole aso e ma lolo ya amen praise the Lord ele aso le ta te ma lolo ai mai to ngalwenga aso to te mafuta ai ma fa ato le fenga ei ona te fai upoe tolu fit fa le ma le lai avile au fai tau langa ma lau sale di mana tua le manu malu do tou tiu te fai langa ua ngalo wa lebana
mataulia na o lai e faitaulanga sa latou masani ai a le la o to ta pena le au faitauiti ia sa le bilait e ka penga esko ingo e sera amen yanga o le ia e foi o ya nemia o yo amatanga le foi me o la tanga o la to la faitaulanga o la to sa so le ai o ta la le o le fenga e o tino le leila o fai male la to la tino la male la to pito la au ai mai se foi le au ne tini le au fai male au le foi tala no le la pito la au leo fai to au le manu male la to pito la o le tātou tiu te whasono tātou wai. Amen. Amen. O le tātou wosi ngā whengainga. Manai tō wai. Nei o tātou lua, tātou toma, tātou whanau. Amen. Amen. O le tātou nau ta inga. Nei a tātou whana. O ako ke o e king pia o i koke. Ngofoi le au whaaleanga mea aso sa ili iso ia so tofi tatou pito le atu whana le anga tatou te le mana na tau whana u teile ele va o whai mapolonga le si mai whana ele o se nganga na whai e tatou whana e o yo tatou mai tatou tama tatou pele o tatou whanau lera. Tatou whanau. Ina ia tatou wola whalolo. Amen. Ia aua fo na nau i tu ina nau ngai. E lea ngai o latou wola. E lea ia se matua ea o se whanau. Ina ia alo e whaingi mea whale tonu lea. Ea o a le tama tusa ma upu a fionga le atua le whana. Ea o le manuia i funga o la au e whawhanga i funga au tama i tātou au. Ea o a i upu matai le upu. Au wale o la tau manuia tele foi pea te me mabale tanga tenga inga o no wala au tua tātou teo. Ai nai au whana. Amen. Ia peisa po ia i watula. Ai tātou pai upu le tolu fitu le pai upu tolu iwa soal. Nari. E te mai wali vai ngare wa o i lau sau nanga lau sunga mai. Le mana o leo e to e tafe sau nanga. O tonu whanau ta e whanga i upu matanga. E o se tu lau sa mo i lau whafonga ai o tama manui o whanau o manui ye pi o funga o la au whanga e o lole o ngai e refer i o tanga o lo iai ma le whaasi o lo tatu o lo wai tatu e me so tatu ua mani amari i whininga lo le me i tau fia whaiti i valo tua na wale un pen ti ngai ia le tua fole le ia mo se fatu e tau tala i le papa ngalo na fonga tala noa i papa fai loi le me tau ti o le tua le o nei mo no fota wait e le finga fole le tua te fa ngai tatu vai ngai pe na fa ngai so i o tatu tua aula sa lava fa pe ma o i la ule ile ngai le mo fa tu ai o tino tangata whale ngai nei tino whanau. Ia aile o i tonu i le loto le tamaki. Le o onga. O le tau ai o le upu. Le ngai o i le mawhauwhau. E o i le loto le tangata. Le upu. E matua ma aki le upu. E o le upu. O le fionga fo ila le ale atua. Pena o mai le tuspa ia. Le tusia timo lua timo teo. Le tumai le tuspa ia. O tuspa ia malava mai le nganga o le atua. O whatonu. Whapoto i la mea tono le atua.
no winga e sasa tatou i le upo le atua e sasa tatou whanau i le upo le atua e fofonga e tala iai tona e sau naura e tau tala iai pōru pōna wā whea mai lau sau nanga li laulane i le tena o atua tunu mata le fia matalo te tau tala iai ona a tatou manafi ia ona le a tatou ke tu tatou awa o tatou i le upa tau tala i le whana au tatou le mental no atua i le matua le tamama le tina e pēwara sa uto e soso atu le ulare tusa ma le whaumaino le tamta upu nei tai a o mai nga umo tai e ia vi ia le atua a pēwara sapati ia tau whaata mai nan sapati ina ia tausi sapati telefoi o sapati tausi tangata i sapati e tau i Yesu e tala i Yesu ia mos ia na tua sapati ufa ia tu ia te o tau wha e tausi o malu tulot e leo sama tangata ngata mo le sapati ta ua ina ia iloa le tangata o le sapati o Yesu o sapati o le ma o Yesu malolonga o ia sapati mo lo tamo e foi no solo foi tai ia ma fei vaenga ia o le taua na mo i tato ua le sa nga te wha malu i le aso le iloa le tangata le ma malu i le aso le ona le aso ai te lo mamlama le tangata le ona le aso e pela so atu le ula Whaftai mo le whasoa, whaftai foi mo le whamanatu. Eime, e lea o ia e lau puata mo whainga. E sa le lea le tāua i o lo si la fia mo tātua. Ia lea li o le sapati. Eime, e te mapu iai, e te malo iai. O i se sto whengainga. Le pea i lea whinga ma lea whinga. Ai a mai a lea li o se o ngā i tātou ngā whenei. Tari tonu foi o i o lea li o le while. E mālo lo ma mapu iai. O tātou, o leo tātou iai leo langa. Whita iai tātou ma whawhita ui popo ngā whaita. Amen. Sau foi leo le while e whalawe lawe. E wha mai paulo i a kolinito. Kolinito awane o tātou wāle. Ma white le li o le langa. Ai whaitonga whiti sau whaamale i tātou. Pea tātou mosi ngā tenei. O le mai uli le mai i a tusa ma upo ngā ma upunga ma o le whengaina. Whaia maoni le sifurua. O le sifurua i le o tala noa nā o le tupe. Marie. Amen. Ia tātou fo i o masani ai nene o sifurua i tātou iai a ua i fua o ngā luenga. Tātou whātoanga a e masani ana tāno taolane a uia ia e whawase ia e anu tāno o le whanu o urua e fua ai mo i manga leo le no e mere aso tu le asina a io aso ma fua o urua ia o ia leo le sfurua isa tātou mātua. Amen. E le ngā o tupe. E le ngā o le tasi vai se furu ngā abele. A ua to anga le e mai i. Le ngai lea. O lou taimi. Amen. O lou taimi lea lea tau moni muli mai. Whai ngā masale vi. O nā mā o tau. Amen. E whaa. Whao ngā ina, mō ia mo lona malo. Lo lea tali tonunga. E o i o taimi, tasi fulu o lo taimi. Amen. O whao ngā mo lo. Amen. Lea ngā tatu tutu i luma sinonga le tofo ai a tātou. Amen. Yo taimi. Lo taimi na whaaluina mo ia malona whina ngalo, malona malo. Mana ia i o le tātou pisi i le ali i aso. Yes, amen. Oh, amen. Mana ia o le tātou pisi i le ali. Ai, o pisi i le whai.
pisi le lei e o pisi wale. Ia, io. Pisi le lei ma pisi ama. O le pisi fa mareta, ma ngoi le pisi Maria. Na ton A kia I lopta. o le isi. Ma lepa o singa fia ngai ngā toa. Ani. Wangi ngalo e yeli tāua Maria. E yeli tāua Maria. E yei fo I le tāua Maria. O isi o. Ma ngal fai kuspa I moe ki. Misa kai puki. Te no walu kinga. Ya te ia leu ka muri muri ya. Amen. Wa le fia ngainga. A o le lua fia ngainga ma le tātou fia ngainga. E ngā lua e whaatasi. Ngā lua e whaatasi le tino. Ma le nganga. Ai mua la le tino na muri muri. Mai leo wha le nganga. O le tātou lo leo si tala ma. Wa so. Moni sa nama. Amen. Moni lo. Hallelujah. That's wala ni tayo. Amen. Afai wa e mata ne ma sila ni tono. O fa pe I mai le o se ngai oi. Seu to. Seu fana. Amen. Amen. O ngā tonu wai le li o sapat. Ngā tonu wai le o Yesu ke bisu. O fai ele ta mo e ta ua I o le tātou wos ngā ma le li I o le sapat. Le li I o le file le anga I le o na tu fale I le a inga o le atua. Pe a unoa ma le osi ngā. Amen. Fa pela tātou wos fia ngā na ta whao lo le e tu e ia o lea osi ngā whiangai. Ina ia, o le teimi tātou te osi whiangai ngai, ona amai lo leo lea, o le mea lofa e ta uai oe ma, o le tangata ua ta uani o tonu. Nanga e leise tā mi o tonu. A le teimi tātou te osi whiangai ngai ma le alo lea tu. Ona amai lo leo lana mea lofa, e ta uami o tonu inai oe, ta uami o tonu inai ia, tā te unu whale ai stonu. Ata iaila, o le ngā ruenga oema, o le wha pele o louta uami o tonuina. E ale o le tātou wola wha mamaina, o le wola wha paiaina, ina ia awana ia malepe le osi ngā whiangai. E a whai te sila ane ua malepe le osi ngā whiangai. O na wingala, o la lai tala noa tala e tātou, I tuina na no tu mat fa leo le nei la lang le nei o langa le la fa mai ai le apostolo Ioane ele mai le ai mai le la la o lona fina ngalo ia toi mafuta I tātou maia na mafuai o na tātou wosi le whengai o le tātou whasoa lea sa mua nei tai au le hafo I se ngana le hafo I se tala wale wapapa matamali I lo whinanga. O le mana onga o le polo kalame. Au whano oe. Au ane I whano I tātou. Aia tātou maua. Le ola e whaapapau. O le mafua anga le nā whio mai ailo na alo. Ea, e osi ngā ma. Talieina o ia e whai mo tātou. Li I mo tātou whaola. Amen. Le ale teime au mai ai. A tātou atu, lai makua mata te le alo ngō le tusi o le whengai. Se I whalau mai, ai mo mai ale ngō soa. O si le whengai, tātou te uru whale ai le ola e whaama. Amen. Ia pei, panga muna whaalo tāporo kaliso o alu. Ia le atua matamofi fo'i a tapenanga e mese fo'ole fo'i no le upole tu ni taula le ila va se me pola vol me ole dona sa mai fa mo tu per tatu singa fengai fa ftai mol tatu wa no mai Yesu ta ngai ngai baia sa fa ngai mo tatu sa mo tatu ai malo mo le va
ele ia tamoenga ma tawinga ia wa ese foi me wa se ele tafutulinga ma tamoenga ia fatini tatu mo na fua ile langi ma le ola fa va po tatu tau ki nga ile aso ma le aso lau fa fonga foi sa mo e pe na fa la foi le tai nei por tai una ia a fai foi o pa palava se fa fonga ia o tima inga lava ma po inga ti ma le pena ia mo sa al fa o ina lava ia te oi au lau foi italia o ina foi de fuama e te foi pete italia le sapati o io fa malolonga vai tai le sapati o longa o fa sa o tonga oi e na te avea oi le sapati su e pe foi le tulanga na pe o le tau i e foi ma o nei tai ia lau fa fonga i fa manuia tele le tua nei foi aso ia me foi tulanga e pe o nei tama nei vai aso ia mo fa la fa ia ele foi o papai eu sou muito fafine sunga foi fafenga ia pe ona mafuta mai lungo le tanto o nanga nei tai au alo fangia ele atu fai o le asme mana a fu monosi penga ia ma lo o le tangata o fenga amen ele tem me tanto fa o lungo le ala amen alfa ngofia to tuli ese tu o ngai pe to saumia amen fo fe ngai o le tanto wosinga te ngai tanto tau fituli ale amen o ia tau si fe ngai o ia na tapena ina fe ngai o ia foi na te puipuina le tangata o le fe ngai e ai o e ma amen. Ia tanto fa sole ni tai auto e fa te iato e tanto sponsors ono le topi au tanto nganu nga fai ia lo fangia ile atua o topi sinisi ia fa manuia le atua amen o ina foi le poto ma le anta mai mai ante ia foi le ati no topi sinisi ia pasio what you know amen au na le tanto me fa to pola fatas mai se foi onisi au nanga i lungo nga ngalo pe ule ia wala va ia malona la tato ma to fa te tele lavanga pa ia lo mafuta mai ma lo fantasi mai a ma to fa soa ia wa fio o se toi fang toi fa manatu ia te matu ia te matou lo matou tāua o i matou o tangata o lau whenga lele a fai fo malepe pa le tonu le tātou wosinga ia o le whātou esea ma ngalo i matou te manau mia o e nganga pa ia e whawina le tātou wosinga whenga a wā lava le tātou mawhitanga ta ma whamangalo i ua le nei tai au ia famia tele ai lo watu le ia mawalunga soviinga ai mawa famia ngona o Yesu amen amen ia fafta yatu i tanto CEO ia le sunga le fafenga ia ole pa mai fiu ia ole angelu silia le tu amen ia mole fa te ia foda na kala olo sa ni mai si mai sa mo amen ele la vai lungo le ala ia pa aisa o meta sabi aisa o me maino fa fangwa elia e wila o yo perfeta o le afi amen anga fa longo ai ta solaro te moelo mambo elo mamao e sa mai lungai kala mel ai lalo le mau Awalo ai mainu lenga de ngata il tino tuli mai ka ko ai falenga lenga la tuli mai ka to ele li ko ti mai leo la au ni si por clame pe ama vai yale ai wa fo tam ya fi ya o nga so mai lungo le tanto wa ta por clame ya mai se foi al ti mai le mongo yo na mo unga sunga lele o ya vai unga mafiti ya wan mana yo mana bo nga wenga fa
umada mai tabua ia ile la ai el tu ina so yo si fe ngai ngalo ta pena lo to ke no foi la ai el tu po ma le io le ia mai le la boy Wellington bo ma New Zealand ya tapi amen polo Samoa ali sama soalo ele sam ya te ba u mai la bo fa Nenetaya. Talofalava, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo su ala ulu le fo matamu e sa longa i fo e fanga i ampalauri ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia isa no malanga tua i sa elu sa mo na tunu pele o te fa ftaile tua na vano le lei ia te tonu fo lo ia te o se la ngona fa pena na e fia lu pa ia pro no le tua ia ele se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi ia le mi le le lua afe lo lima lo fa pena na ia fa mo moe le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga ia ia se noa o te fia ia se la ngona sa luitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le fio mai o ia ma tu vai on ao le mongo olive e fa fia ngai male malu fo ile samo a fia i loa tili nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu foi ia lo no le leile tato te malanga tuai ia Israelu awane ingalo ia te oe familianga le tua ia o lo tatia yo talima ia ta uala volo ia fuanga fa so tai pulenga tato Global Kingdom TV ia mapuki e lo so vanoa awane ingalo o se fia na telefone lo nei tangata ona le tasi se site lo va pena ona tala no matus pa ia tau sanga umala ba lo malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua le vaenga ma le vaenga o le men la fia ile nganga mi sia i no pa ia Samoa ta pena le lua fe lo lima o ina te lo polo to e tul maua olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga ia funia le tua fa ia fo fuanga ma plan mai le nei tai mi se o atu fa moe ona o Yesu. God bless you. Have time. Hello, Talofa Lava, Pulavinaka, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect.
it's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip, and go receive your portion. God bless. Ya, salom talo falava wa pa anga kato Global TV so se tonela lang ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesulfa na o malanga Israel ia se tawo so ole atua ia o se mesa famoni na ia ole te la me le uma ai o se ole mango filua ingale na tatalo ia Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango langonga ai se va ngango langonga ile nganga pa ile tu ia awalo fasingo manga fo ima ile o mai male panga ngele tu nganga luenga ai o lo sila mai mo manei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai mana ia fo o te soli fo i au le tua sa fe malanga lu ia te tento ne mo finis fa monang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Kristo. Amen. Talofa lava and shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa ia olo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga lua afis fuluvalu ia o tausanga le na tala ia le liisa manoa o te malanga atua Israelu ia o se na fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina wahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la matou baptisonga. To tele i matou 5
fa I mātou sa whai en mātou baptisonga sunga foi whawhengainga pe ona mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai le atua, le ia wanoa tala mai le atua, ia a whai o iaise mo I mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia o lo wanoa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le wanoa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, amen. Talofa lava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu I ate oe. Pe a whai o I ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa I ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. Ilo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua I mea uma. Lea na o whaapea I fo ai lo uloto, le iti oa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Pa ai I ai le manuia I so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa wanoa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.